Vusik ni phai kepar ni Hills Autonomous State Movement atum pen di Phualong mai paduponji. Kiso derabang pi pen ke EECCEM Dr. Tuliram Rong hangapan kirap kichuhang. Langper Mondol Congress Committee atum pini leadership training ajai make kedengpong. Di Phuarong supia longta Muslim anim kirimat tumpian iet ta London. Rakia hormu pen bang hini atum khat khatirai kongsai kiari deng kachingna. Birta ke la rado anaphan gardom pajelo gardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Hills Autonomous State Movement atum pen vusik ni phai trok siarni ASDC asa hemalong phirangkia maikang ni. Karbiang long pen di mahasau ahem prek aparman Article 244 ea pathak vusik ke cheng sia roiki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chingki chingwai ponlong ledet pu athenon malom arwi ke jang pik ajok Guwahati arong supia long anta langkithi rasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kachingki kachingwai arani la thunang kok lupusi Hills Autonomous State Movement Convener James Hansepen pachinipong June achiklo first week Niljum Chief Minister of Assam, Lapendak Autonomous Council, Lapentu Forum Hinpen, isi Autonomous in Alam, Kachingwai Ponjipu, Nitum Cheparai Pon Alamdo, Bonsame, Labangso, first week of June, Nitum talks to Ipo Banke, Nitum Uni Detlo, Nitum Chief Minister, Akehai Doctor, Himonto Biso Sorma Pen, Nitum Lamlonglo, Alangli, non Labangso, Aporahut, Assam along, Langet Hapen a joke, Flat Pen a joke, Alangli hadak methanga di malong Guwahati long mata lang side gari motor da parune damune lapalangli methang same along a prega dim ke dam boy penacho alangli la first week bangke toka bangke do ne lo bangsi ni tuman lam the nang pilo iltum kaching hon Dr. Tuliram Rong hang ake hai hin pen chief executive member hin pen na pen MP Omar Singh Tiso ahin pensiun itu man lam the nang pacini pontulo nang kan pontulo lasi tarik ke bapia bangsi putot nitum forum ahin pen lapendak Autonomous Council lapen MP lapen son taksi hadak Assam Legislative Assembly cabinet atumpen lapen chief minister atumpen putot tarik ke bapia bangsi nitum lam kachingwaji Autonomous Senam aputak nitum panako Netumpan lasi aporang pitulo lalo Bangswalong Hills Autonomous Movement atumpen patirpi ponsi handbrake aparman non gewangji vusik ni phai kep arni di Phuarong supialong mai paduponji lasilaso arani radatum an kachetong dunpe jiaphan ta chuning down along amat street corner meeting pedoponji Autonomous State alama putak article 244 ea putak pedoponji non tarike barni mongorbarani lasi labangso a street corner a meeting long same netum chopapon ladak bozar long gedo an a dukani atum dukan ahem pho atum lapen hadak gedo an atum phan same labangso a street corner meeting long peitong dudia phan netum ladak difu Greater Bazar Committee atum phan same katrini pon padopon lo tumokorte Bida Singh ti so phan same nitum low pen same chuni si alangli Laso Bazar Committee doa dukani itu mensame nitum la bangso street corner along nang itu menye pan itu ponji la pendak forum long ke doa tu pan itu central committee members man ke hala bangso street corner committee along ke itu rakhe tong don petpo dodun po la pen itu Autonomous State awareness alam hadak nitum jethan ponji Autonomous State bebos ke hanang kokma article 244 a kopialam theloma constitution long piade se ke tokloma command phanloma kopia phanloma palam haladak netum rada phanga ba chini ye phan netum karbi tum dela pugali non karbi sin mando dak bigali bengali tum do bihari zatum do nepali zatum do kaprek adibasi tum tado lado anatum phan same Autonomous State ke hang ahok hang vek nang ji polam netum adak pachini ponji afansi non tarik ke barni same street corner di full town along netum pedo ponji
Hempreka Parman Kachisong Rapia Japan AGP Karbianglong District Committee atumta Hills Autonomous State Movement atumalong Chilang Dunsi Hempreka Pan Chisong Don Rapietpo. Laksong nak taksi Karbianglong penman kedu Karbi Richu mati ronghang rongbong rongara katumta Hempreka Parman Kachisong along Jerap Chetu Dunji Apan Chikroy Dun Lupusi Hills Autonomous State Movement Convener Pen Pachini Pontu. Pindah soson timu asakai tapi timu akai tapi dak district president AGP alang tapi pindah dak korang no bang pen alang tu ben cingki cetan pon la tu bang ke longpon kula su jak ko ngapa pon bang alang ba choru parlo lan par chot kai lang we had in deep discussion tapi ini tu kali di chu akai long sing long hang akai alang ni tapi ke mana to no lam theda bini jikalo lan par ta alang ni tu bang ke asong pe tami asong ta du sipu alang tu pe akan diberi cukup tapi itu dah korang nung citami formal isi konstituen isi asong asosiasi nang dudunpu bola ronghang rombong pen ronghang rombong nong arah pen asal sebagai bari si curupal atau pen welcome lah tuan atau itu kami unsur kurisu hidantor monde kami oha 2 तारीख है डिफू टाउन और मास बजियात kami street corner port hoba kami unsur kuribule loisu और हे hobat kami आशा राखिसु बा appeal kurisu যে ডিফু টাউনৰ যিসকল ব্যৱসায়ী বা যিসকল এষ্টাব্লিছমেণ্ট আমাৰ বন্ধুসকলেও যাতে এই সভাত উপস্থিত হয় তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল যেহেতুকে যোৱা 40টা বছৰ বা 4টা দশক জুৰি অটলৱা ষ্টেটৰ বাবে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তথা ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট সকলো ৰাইজে ইয়াৰ উঠি পৰি লাগিছে সংগ্ৰামত যুক্ত হৈছে আৰু যেহেতুকে যেতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰূপায়ণ কৰা নাই তৰে পৰি আৰ্টিকলটো এইকাৰণে সেই ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে ইয়াত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব সকলো বিজনেছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট সকলো ইয়াত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ৰাইজে যাতে ইয়াত যুক্ত হয় তেওঁলোক অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলে নিশ্চয় এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ ৰাখি নিতৌ চৌৰপাৰলো Nijang Karbianglong, Duaramla constituency ke parlo, Lakai si, Tengkara langso, Latasing tiso arongamekar, Rongkang teronachor, Sangpi basapi tisopi, Apok kikang, Abibong kaheno, liver ke eteka problema kiso, Kichulong, Chiklo e jondo tanglo. Laso ke sopen, Kepa media pan, Tebok tirai, Parmasia long anki chilang damlablo. Bonta kiso ki media pan, Tang ang tek avilang. Non ke DMC chalong ansi, Kepachepon tujia pan pin karlo. Bonta alang litum kiduk tek tiga jok DMC chalong anta kisudet abang piaphan kachipon det japhan kisung dukoklo. Rasila so kisu si kilang japhan KEC along kidu kithigiding atum nang rabdun wek thapusi kisudet abang phu atum pen kachuningri. Opa so orang ma kom kilang ma chunung lang ma. Langpher Hawarang Kangvolong Komaji United Karbi Club asa Hemalong Langpher Mondol Congress Committee atumben Cepatur Piponsi RNC Aparman Leadership Training ajai make pamanpon la somai long Congress Party aphan la ansusi kapangtang pon thuji aphan chethan chimumpon Congress Party along tami arong tina program ki bidam along setami don keplapen don inkoi ahemtun atum nanga chepa ogdan atumdu seta rara thengno chepa klangkli bon seta BJP a party atuma sonalong mass joining a program bidam po bang surihini bang suri si arara tum nang chepa ogdun puki rara phan kapamang huasai si ki claim binong ruputa alang lihin pen ke jong padopon to fransi tom District Congress Committee in Pen, la Pengke, Langpher Mondol Congress banyak tuhan yang apa panjelo. Kesempat la Pengke itu District Congress Committee pensi program yang pilo, la Pengke itu malong tin Mondol along kita itu mesti leadership ting cipi belum dulu, saya program dulu. Itu district level ke cipelo, block level cipelo, dan Mondol level dulu. Jadi troksi long pen non ke tham dola, apa itu ke tangko. Apa ni tu meklem balai je, ati tu ke rasop dah kosong si itu parti aror tang mah, macam mana kalau tu kosong si claim dam ni mah, kosong si ke campaign ke dam ni mah, ati BJP itu ke tangkap satu ko TPP kampetin dulu, itu ke lara be, pasti itu ke itu meniak mau pensi, anu pen pamini pulang itu macam mana di pensi, itu macam ni macam. Hello, apa yang Islam itu ini Islam ni kita tu.
BJP atau mana tengok orang tu orang tin meeting gitu orang tin meeting orang si bangkona ne suri tahu suri ke thom mata ke join dulu lagi rabu ke pemanghu apa coba lah mati aja lah pelo ni tu mana tengok orang lah tu video orang pola si kau nak ke thela so tu pendel ke pun so pendel makin jasi merpe tu suri ni bas suri dah faham si jangcot jadi si kejoin lok si surusi pude akimi side lom di lapeng ke suri ke thom mata tu jadi kena suri thom pude ho kecil tu suri thom tadi rat pakai pemanghulan ke pemanghulan lah tu mithang macam cepat coba lo pakai atau cepat coba lo ni tu make dambom itu paklang pipe tu long tine tu mana ke don koi don thongker tanjon mo pindu PLC SDC tanjon mo pindu BJP tanjon mo pindu tu mere tu kalang hina ta tanjon tu ada ka boleh jo asi tu ek lembom somsi asi tu ning thalo non jitu te ko te kar biang long BJP tu mani dok de song dokti lo si bangke kontraktor tu na ning jang ji dokti lo lapen sakul claim tu pa pita la tumta aniko pilo dorma poteng long le konsil tu mate aniko dolo lapen ke jasim pe la tuma meeting no plutang te kali kelang la sel has good one pontab ji lapen hala apne sakul claim tu ha automat ka pontab CDS to ko la sakurmi to ka pontab ji asi pontab pontre mate di asi chini lo chila tumlo muni kom re lo Masih pon pe prote muni chipao te chelo sela gur bang chong thui ani ko ko pamalo ni la julong lo pre nili amiti ke chitong ta bang suru ka situ ji ke jon ma ko bang phal na kep to ada ni muni ta ni ta ban thengong lo balang nunding lo ma da situ sa puna tham lo a vesa bang ko ro photo si jon cho bang ko photo jon si ke paklang ke afso BJP tu malam lah itu ka pache bai bele itu ke don ko don soke pre to mate adon esa ke bang na si BJP atau ke paningji bomana amita cepat coba bomos Labang so mayalong aluhyaman pen ke ADCC mai phu Bidyal Singh Rongpi dun mai phu Asuk Teron dun mai phu Ratul Teron dun mai phu Jagat Singh Ingti dun mai phu Hem Singh Tisu Purnima Ronghangpi Kongchun Bang APMCC Assam Pradesh Mahila Congress Committee lapen pinang an ke the ke dingatum chetong nongsi pini amai misen pen pachunpon Sini Paitrok Siarni mostly manim kirimatum pure thea dangalong ta it talongbon asma taksi di porong biarong it talongbon ada bapor manok ang sulihin ada tumben di mas along anam akan adong konsi ujumi jalan konsi di kualong it katalong miseng dapat insam jinbe pachumpo আজ অনুষ্ঠিত হল আপোনাৰ সকলোৰে জ্ঞাত এই কথাটো আমি আমাৰ লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে শান্তিৰ মাজেৰে বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰি আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰা আছে আমাৰ ইয়াত ডিফু জামে মছজিদত ইমামতি কৰিছে আলহাজ মৌলানা গিয়াছুদ্দিন চাহাব আৰু মানুহ প্ৰায় 2000ৰ ওচৰত সমবেত হৈছে সকলোৱে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নামাজ আদায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ দিশৰ পৰা আমাক যিখিনি সহায় কৰিছে শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি যিখিনি সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱাকৈ আমাৰ নামাজ আদায় কৰাত সুবিধা হৈছে তাৰ কাৰণে আটাইকে সকলো ডিফুবাসী সকলোজনকে আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Karbi Anglong Rai Komsai Kiatum Amit Hang Sai Ka Chiklem Pamia Jok Ong Dung Raki Beha Klem Bangatuma Phanep Ingnang Pon Longlong Bonda Raki Beha Klem Bangatum Ki Jum Jikali Aphi Ong Nang Bat Bom Ason Si Thek Pon Longlong Isi Ka Pheredun Mimi Laki Raki Beha Klem Bangatum Karbiari Suatum Ta Chingnang Dun Bom Tanglong Lasong si ke damtang vu signify trokarni khatkati raikom sai kiatum khatkati police station ke parlo naka checking gatambas tialong raikom sai kiatum pen kurup dun bom ahot ihomakar AS09 J3090 along kurup dun si sabuna hom plikebra ke thom an long ponlong laso sabuna hom along ong dung rakya hormu long ponlong lapen raki a hormu lin phora gram pharo sira troxikebra pho an long ponlong
La suara kia mupen kacing nang cek atum turbong ronghang dipuasor la pen bidial sing inti bali patharasor pesi pang thekpon. Bangso raki beha klem bang atum ki jung pura jok karbiang long non owi ki mi atum aphan isi ka phere mi ason nang man bom tanglo. Lahai rakia hormu ki chupen cipa hilu nang jipusi karbi hampang song atum batai cethan cimo mamai break jam ahawaralong padopon bomlo. Karbiang long araratum anta lasu aput hak cerok tokpen ki dudun si non karbi arisu ejang atum aphan kelang dun cari pen lahai rakia hormu pen pajok dunang ji akinang sotlo. Pinya berta lansi kangton lo kardong.